Me llamo Unai y tengo 13 años y empecé a tocar el cello pues a los 6 o 7. Y me apunté al curso pues por aprender. When I was a child, and I started cello lessons, I think when I was about 10 only, so much older than Unai, you've just spoken to. But I was taken to a concert to hear Paul Tortelier, the great French cellist in Edinburgh, where I was at school, and he was playing Elgar Concerto, one of the great cello concertos, and it was magic for me. So that I think was really when I became very, very enthusiastic. I never dreamt that I'd be able to do it as a career then, but it was such a remarkable experience that I think from then on I was just hooked, as we say. My name is Nathaniel Valois. I'm a violin teacher in London and in Birmingham, and originally I come from France and I have some connections with Israel. And this is the second time I'm here. I'm very happy to be back the second time. Pianista que está muy bien, hay que reforzarlo y sobre todo continuar con esta labor, porque Vitoria necesita actividades de todo tipo, tanto musicales como no musicales, y creo que es un ejemplo a seguir. ¿Crees que podría salir de aquí algún genio? Por supuesto, más de uno. Well, my name is Jan Guns. I'm a bass cornet player from Belgium. I play in the radio orchestra in Belgium and I teach on the conservatoire in Antwerp. So my instrument is the bass cornet and I'm teaching here for the second year. A través de este curso es sobre todo el traer un profesorado reconocido internacionalmente a la puerta de nuestros estudiantes en Vitoria, Álava y el País Vasco, ¿no? Y a la vez también el poder absorber estudiantes de otros países, lo cual hace que la interrelación entre gente del extranjero y gente de nuestro país pues produce una combinación excitante tanto para la audiencia que después verá los conciertos que realizarán los chicos, tanto como para ellos, ¿no? Porque eso les enriquece desde el punto de vista musical, personal, ¿no? En todos los sentidos.